Bismillahirrahmanirrahim. Murдағы сабақта сарф илиминде ошол этиштердин же болбосо феил деп коет, феилдердин мазы өткөн чагыны үйрөнгөнмүн. Өткөн чак ошол фаала вазниде таразысында келет экен. Эми болсо музариге келгенбиз. Музариде яфаилу вазниде келет. Ага мисал мазы өткөн чакта зоробаны мисал келтирген. Зороба болсо фаала вазниге түшкөн. Ал эми яфаилу вазниге сала турган болсок, ядрибу болот. Зороба урду деп өткөн чакты билдирсе, ал эми ядрибу урат же уруп жатат деген учур чакты же келерки чакты билдирет. Сарфтай турган болсок, музаринин ошол маалумунун тасрифи ядрибу биринчиси. Ядрибу урат, ал бир эркек айтылынат. Ядрибани урат, эки эркек. Ядрибуна урушат, көп эркектер. Бул жам сыйгасы. Тадрибу деп аялга айтылынат, урат деп. Тадрибани урат, эки аял. Язрибна урушат, көп аялдар. Тадрибу урасың, сен бир аял, мухатаб экинчи жак айтылынып атат. Тадрибани урасыңар, силер эки эркек. Тадрибуна урасыңар, силер көп эркектер. Жам сыйгасы, мухатаб экинчи жак. Тадрибина десе урасың деп аялга айтылынат. Тазрибани урасың, эки аял. Тазрибна урасыңар, көп аялдар. Азрибу десе урамын мен. Надрибу десе урабыз биз болот. Эми бул маалумы эле. Эми мачхул кылуунун жолу акырынан алдыңкы тамганы фатхалуу, харф музарияттын аракетини замма кылабыз. Ошондо ядрибу болгон болсо, р акырынан алдыңкы тамга ро тамгасы экен, фатха кылсак ядробу болот. Анан башыдагы я харф музарият болот дагы, аны замма у кыла турган болсок, юдрабу болуп мачхул жасалат. Мачхул анык эмес деген эле. Ошондо урат эмес, урулат болот. Уруучусу белгисиз болот. Юдрабу, юдрабани, юдрабуна, тудрабу, тудрабани, юдрабна, тудрабу, тудрабани, тудрабуна, тудрабина, тудрабани, тудрабна, удрабу, нудрабу болот. Эми исми фаил. Исми фаил деп койсо болот. Суласи мужарратта дайыма фаилун вазниде келет. Сарфы төмөндөгүдөй. Ошондо фаилунга зараба, ядрибудан ала турган болсок, зарибун болот. Ошондо уруучу бир эркек деген болот. Зарибани уруучу эки эркек. Зарибуна уруучу көп эркек. Зарибатун уруучу бир аял. Зарибатани уруучу эки аял. Зарибатун уруучу көп аялдар. Эми исми фаил суласи мужарраттан башкасы да маалум феил музаринин вазниде келет. Харф музарияттын ордуна заммалу мим берип, акырынан алдыңкы тамганы касралуу кылуу жолу менен жасалат дейт. Эми бул азыркы айтылып аткан фаала яфаилу деген баптар бул суласи мужаррат 3 тамгалуу. Эми суласи мазид деген баптар бар. Аларда ошол фаалага дагы кошумча тамгалар кошулат. Ошол суласи мазидде зарибун фаилун вазниде эмес, ошол баптын музарисинин маалумунун вазниде келет экен. Бирок харф музарияттын ордуна заммалу мим берет экенбиз. Анан акырынан алдыңкы тамга касра болот экен. Ошондо акрома юкриму бауда музариси юкриму болот дагы. Шо харф музарият яанын ордуга заммалу мим берсек, мукримун болуп исми фаил жасалат. Ошондой эле башка баптар муфаррихун, мудахрижун, мутадахрижун болуп кете берет. Энди сыфату мушаббаха. Эми суласи лазым feillerden iştikok kılınıp ismi fail же ismi mef'ulun manisini düşündürgön sıfat.
Biz feillerdi lazım jana mutaaddi qılıp ötkönbüz. Lazım oşol iş ötpöйт. Maf'ul kerek emes feilder. Oşolordan sıfatı muşabbaha dagın iştiqaq qılınat eken. Oşol ismi faildin je ismi maf'uldun manisini düşündüret eken. Nerseni sıfatlaw menen al özgöçölüktün oşol nersede ayıma qıluvçu özgörбөй turgan ekenini bildiret deyt. Misalı ba'uda yab'udu degen feilden ba'idun degen sıfatı muşabbaha çıgat. Hasuna yahsunu degen жақшы oldu, жақшы bolat degenden hasanun dep sıfatı muşabbaha çıgat eken. Qatala yaqtulu degenden qatilun dep öldürülgön degen manide sıfatı muşabbaha çıgat. Emi sıfatı muşabbaha kede ismi fail, kede ismi maf'ul manisini beret eken. Qatilun dese öldürülgön dep oşol maf'ul bolup atat. Jahilun dese jahil, bilimsiz dep ismi faildin manisini berip atat. Misalı zalama zulüm qıldı, yazlimu zulüm qılat dese, zolumun dese anda zalim dep şu ismi fail manisi de kelip atat. Emi sıfatda muşabbahanın özgöçölüktörü jana vazindari deyt. Özgörbөгөн sıfat bolgonduktan düşündürүүдө zamanга muhtaç emes. Bul sıfatı muşabbaha zamanга muhtaç bolboyt eken. Hazal amalu sa'bun. Bul iş oor degende oşol sa'bun kıyın degen söz sıfatı muşabbaha bolat dagın zamanга muhtaç emes diýeşesi jok. Boyok, kemçilik, qozduk siýaktуу manilerdi düşündürgön sözlördün wazindary salıştırmalı afalu muannasy fuul fa'alau bolup kelet eken. Bul türdögi sıfatul muşabbaha 3 topga bölünöt deyt. Boyoktun tüsün bildirgen sıfatı muşabbahalar. Misalı asfaru sarı, abiyadu ak, ahmaru qızıl, aswadu qara dep oşol afalu wazniga düşüp sıfatı muşabbahalar jasalynyp atat. Kemçilikti bildirgen sıfatı muşabbahanın waznida oşol afalu wazniga düşe turgan ahmaqu ahmaq, abakamu duduq, ama kör, a'raju aqsaq dep sıfatı muşabbahalar bolup atat. Tüs jana qozduktu bildirsem na ahwaru qara közdü, akhalu surma közdü dep bildirip atat. Endi jalpysına sıfatı muşabbahanın 18 wazinda kelet eken. Şonun bir-ek özüni aytyp goýok. Misaly fa'ilun waznida kelet eken, karimun jomart dep. Fualun waznida kelet eken, şuja'un batyr dep. Fa'alun waznida kelet eken, jabanun qorqoq dep. Şunday. Emi ismi maf'ul degen. İsmi maf'ul oşol iş kılıngan bir iştin bolgonunu bildiret ede. Sulasi mujarratda daima maf'ulun waznida kelet. Mazrubun degende misalı. Mazrubun urulgan bir erkek, mazrubani urulgan iki erkek, mazrubuna urulgan köp erkek, mazrubatun urulgan bir ayal, mazrubatani urulgan iki ayal, mazrubatun urulgan köp ayaldar. Emi ismi maf'ul sulasi mujarratdan başqası da feil oşol babdın feil muzarisinin mec'hulunun waznida keletken. İsmi failde jana aytyp öttük. Şo muzarinin ma'lumunun dep maf'ulu da muzarisinin mec'hulunun waznida keletken. Sulasi mujarratdan başqada. Harf muzariyatın orduna şol zammalu mim berip ahyrынан aldın tamgaga fatha beretkenbiz. Oşunda akrama yukrimu bauda ismi faili mukramun bolatken. Jana şol siýaktуу ele mufarrihun, mutadahrijun dep keteberet. Emi feili jahat. Feil muzarinin aldyna lam kelse feili jahat bolatken. Lam yadrib siýaktуу. Endi lam muzarinin ahyrgy tamgasy sahih bolsa hareketini,
жана нундарын тасния менен жамдан түшүрүп салат деген. Ал эми акыры харфиллат болсо, анда харфиллаты тасния менен жамдын нундары түшүп калат. Бирок жам муаннастын нундары түшпөйт. Себеби ал ошо муаннастыкты билдирип турат. Лам ошо музоринин келерчак маанисин мазинин өткөн чак терс маанисине өзгөртүп жиберет дейт. Ошо язрибу дегенге лам келтирилсе, язрибу өзү урат деген. Ошондо лам келтирилсе урбайт деп тескери маани эмес, урбады деп өткөн чак болуп, өткөн чакты аркага кайтарып урбады деген маанини билдирет. Мисалы язрибу дегенде акыры ба тамгасы сахих, заммасы бар, лам келишлиги менен замма түшүп калып, сүкүн берилип, лам язриб болуп калат. Ошо сарфи болсо, тасрифи баягындай айтылына берет. Лам язриб урбады бир эркек, лам язриба урбады эки эркек, лам язрибу урбады көп эркек, лам тазриб, лам тазриба, лам язрибна, лам тазриб, лам тазриба, лам тазрибу, лам тазриби, лам тазриба, лам тазрибла, лам азриб урбадым мен, лам назриб урбадык биз болот. Энди мачхулу ошол музорини айтканда башында өттүк. Мачхулу юзробеде лам келтирип юзроб болуп. Лам юзроб. Лам юзроб урулбады бир эркек. Лам юзроба, лам юзробу. Буда ошо юзробуна эде нундары түшүп калгандан лам юзробу эле. Лам тузробу, лам тузроба, лам юзробна. Уже на деп нун тамгасы түшкөн эмес. Себеби урулбады көп аялдар деп муаннастыкты билдирген үчүн түшпөйт деп айттык жана. Лам тузробу урулбадың сен бир эркек деп мухатап кетип атат уже. Лам тузроба, лам тузробу, лам тузроби, лам тузроба, лам тузробна. Лам узробу, лам нузробу. Урулбадым мен, урулбадык биз болот. Эми феил нафи. Музоринин баш жагына ла келтири, лам тамгасы келтирүү менен ишке ашат. Ошо музорини келерчактын терс маанисин берет. Бая фейли жахат деген өткөн чактын терс маанисин билдирип атса, лам келип, бу лам ла келтирилгенде анда музоринин терс маанисин билдирет. Бирок баягыдай нундары сахих болсо аракети түшөт дедик жахатта. Буда андай эмес, түшпөй жөн эле музоринин алдына ла келтирип коесуң, болду, келер жакты кайтарып терс маанини билдире берет. Ла язрибу урбайт. Язрибу урат деген сөз, ла язрибу урбайт. Ланы келтириш менен эле нафи фейли жасалды. Ла язрибани, ла язрибуна, ла тазрибу, ла тазрибани, ла язрибна, ла тазрибу, ла тазрибани, ла тазрибуна, ла тазрибина, ла тазрибани, ла тазрибна, ла азрибу, ла назрибу. Endi majhulu yuzrabu. La yuzrabu, la yuzrabani, la yuzrabuna, la tuzrabu, la tuzrabani, la yuzrabna, la tuzrabu, la tuzrabani, la tuzrabuna, la tuzrabina, la tuzrabani, la tuzrabna, la uzrabu, la nuzrabu. Эми амыр. Фейли амыр эки түрдүү болот. Амыры хазыр, анан амыры гойб деген. Амыры хазыр музоринин алты мухатап сыйгасынан төмөндөгүдөй жол менен алынат. Амыр эки баскычта алынат. Биринчиси ошол музоринин акырына карайбыз. Сахих тамга болсо, аракети түшүп сүкүн кылынат. Эгер харфиллат болсо, харфиллаты түшүрүлөт. Экинчи жолуну айта турган болсок, ошол харф музориятыга карайбыз баш жагыга. Ошо та тамгасы болот. Ошо тени дагы түшүрөбүз. Андан кийин ошол тамгага карайбыз. Эгер андан тени түшүргөндөн кийин ошол тамга аракеттүү болсо, амыр жасоо иши бүтөт. Эгер сүкүн боло турган болсо, ошол фейтиштин вазининде айын тамгасына карайбыз. Эгерде касра же фатха болсо, баш жагына касралуу алиф беребиз, хамза. Эгерде феилдин айын тамгасы заммалуу боло турган болсо, баш жагына заммалуу хамза беребиз. Мисалы тазрибу деген
Ahırına qaradık. Ba tamğası sahih. Tadrib deb sukun qılabız. Andan keyin harf muzariyat teyin düşürüz. Zrib deb dot tamğası sukunduu bolup qaldı. Andan keyingi tamğa ayniga qaray turgan bolsak, ro kasraluu eken. Oşondo dot tamğasının aldına kasraluu hamza keltiremiz. İdrib deb amir jasalıp, oşonu menen bütöt. İdrib degen ur bolat. Oşala buyruk etişi jasaldı. Sarfını ayta turgan bolsak, idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Ur sen bir erkek, ur ek erkek, urgula köp erkekler. Ur sen bir ayal, urgula sizler ek ayal, urgula sizler köp ayallar bolat. Emi takit nunu degen. Keler çaktın manisin bekemde üçün feillerden ahırına takittin nunu ulana. Takit nun iki türlü bolat. Takit nun hafife, takit nun sakila deb. Takit nun hafife sükündü nun. Alemi sakilası olsa taşdittü nun ulana ahırına. Takit nun hafife vahid jana cam muzakkardın ahırına ulanat. Vahidden ahırı sahih bolup sükündүү bolgan feilder takit nun ulanganda fathaluu bolup kalat. Al emi ahırında harf illat düşüp kalgan feilderde harf illat kayra kaytıp gelip alдағы fathaluu bolup okulat. Misalı idrib degende ahırı sükündүү bolup atat. Emi sükündүү nundu ulaştın ahırıga baga hareket fatha kaytıp gelip idriben bolat. Saqilan ulay turgan bolsak taşditli nun ulayбыз idribanna bolat. Emi amir qoyuptu dagını aytıp koyayık. Amir qoyup bul üçüncü jaktardı buyruk kılat, jok adamdı. Bunun aldına oşol bul jerde hazır nemeni aytıp koyat ekenbiz. Takit nundun ulanganını liyadribanna dep amir qoyuptarga dagın ulana beret. La yadribanna dep feili nahilerge dagın ulana beret. Emi amir qoyupta ayta turgan bolsak, baş jagına kasraluu li lam tamgası keltirilet. Li yadrib bolat. Oşol ahırı sahih bolsa sükündүү bolat. Harf illat bolsa harf illattары düşürülöt. Tasniye jamdarın ekilik köptüktördögü nundar dagın düşürülöt. Oşentip kasraluu lam tamgası keltirilip li yadrib deb jasalat. Tasrifini ayta turgan bolsak, li yadrib, li yadriba, li yadribu, li tadrib, li tadriba, li yadribna, li adrib, li nadrib. Ursun al bir erkek, ursun al ek erkek, ursun alar köp erkekler, ursun al bir ayal, ursun al iki ayal, ursun al köp ayallar, urayın men, uralık biz dep oşol üçüncü jakka buyruk kılat. Emi amir qoyuptun maçhulü 14 sıyğada bolat eken. Muhataptın 6 sıyğası qoyuptun 6 sıyğasından murun aytılınat eken. Muhatap aytılınat birinci li tuzrab, li tuzraba, li tuzrabu, li tuzrabi, li tuzraba, li tuzrabna. Buna muhatap aytılıp büttü. Li yuzrab, li yuzraba, li yuzrabu, li tuzrab, li tuzraba, li yuzrabna. Bul qoyup sıyğası aytıldı. Li udrab, li nudrab. Urulayın men, urulayık biz dep buna bu mutakallim jağı. Şol jerden toxtatabız. Emi keyingi sabakta feil nahi, ismi zaman, ismi mekan, ismi alak, ismi tafsillerdi aytabız.